nje nago nari kwanza umuhamagare umubwire yuko atazongera kuhamagara akira kandi umuhamagare mu izina umubwire ati ntuzongere kumuhamagara umugabo aranyirukanye. Oui Eric. Shandasabye ntusubiye kumuhamagara. Umugabo aranyirukanye ubu turi kumwe ariko aranabyumva niba uri kuravuga. Nashaka umugabo. Eric wambugabo. Oya satani ashobora kugutera kubera ikintu bawumva nyine udafise muri wowe hari ikintu. Udafise muri wewe gute? Hari ikintu. Niba ubona ntari romantique. Umwanya wose wirirwa mu kazi utaha utevye ubwira mvuye ku kazi. Mvuye mu kazi. Hari umunsi urarara. None kurya hari aho bihuriye no kubana muhira hose sinajya. Hi guys. Hi bestie. Meze neza JCM Family abakunzi bacu turabaramukije cyane. Guys harimbe yo ziranyishe nigize nigize akana none biramfanya muri kwibaza ngo tuje hano turi babiri gukora iki babwira hoyo nje tabwira oya kwanza turatanguye tubaramutsa mwiriwe mwaramutse mwakeye bivanye naho muherereye mumeze neza twizere ko mumeze neza hama turazi ko mudukunda muri benshi mukomeze mudukurikirane mukanda sub like comment share kugira ngo mugume mubona ibintu bishasha byacu kandi byiza bire naguri kumva imbeho wavuze ngo biranyishe mugabo guys murazi ubushize umugabo waje yankoreye prank yigira umusinzi wa danje kandi yarabizi pe naye nzi nyene ko ari nyabyo bya serie rero nanje nateguye ko twamukorera akantu ka danje twahamagaje cameraman urumva ari mu nzu twahamagaje cameraman kugira ngo tumukoreye aga prank azi ko twagiye gusenga nyene namubwiye turajana na Kazuba hari ahantu tugomba kuja gusengera hashasha Kazuba ari wahazi niwe nyene bisa nkaho yari yanjanye urumva turi hano ari mu nzu prank ni sasa prank urumva kazune ko niyumvira ko twokora akantu basi tukamutera nyine amadute mu mutwe urumva bisi nkaho ariko twari tuvuye gusenga twigire nkaho tuvuye kuri rendez-vous turi mu nzu ariko tuza ko twinjiye mu nzu ntabari boye man oya ntakunda gusohoka urumva twigire nkaho tuvuye kuri rendez-vous n'abandi basore Sinzi ko ndabishobora turabivuga ko nigeze nshitinga umuroro ndabishobora gafana turabishobora tugomba kubishobora kubera ko ni kimwe yaramubabaje natwe rero uyu munsi mwarabibonye kumbere yambabaje tugiye kumubabaza turi babiri tumuhurire umva ko nandi kuyumva nyine wayimbwiyeho gake ko ntabwo wambwiye neza ubwo muri make ni kujya mu nzu tugatera urusaku ibintu nk'ibi rwose unambaye biri segisi nongere ko agafundote ahubwo iminwa uyitose cyane ubundi wigira agasireyi madeperi ndagusuka niyo gahunda mbwatego ko banadusukishije urumva nyene twigire sireyi byatanje hanyuma rero ndabishobora pe kameramani wacu urajya he ugerageze oya tujye mu nzu turarondera ahantu tuyitereka kameramani wowe agombe yigendere kebuke arasinziriye ndabizi kandi tudasakuje cyane ntabyo yokunda Disha hafi urihisha hafi urihisha hafi ariko mana urusaku nagukoreye tugende noneho tugende nese ubwo tugende se tugakora kano kazi mani bimeta izimesha muje kubirika
aho niko biri seriye n'imbega twasakoshi watangaze kubikira bika ntari upfa kudushiraje humura imana mudusengere iyi prank ikore kuko hari igihe atobyumva kubera sinzira cyane hari igihe atobyumva ntasohoke ariko ndizeye ko tuza kuvuga kazi tuzi kuvuga cyane mpaka byuze umvise agomba kubyumva natanabyumva tuzaba tunakoma hasi tuvuge umva none birera rero tugiye gutangira guys naryamye basinzira noneho tugiye kwiyamira tuvuge cyane ino prank wagira niyanjye kandi niyanjye oya ntari binisi twese turiko turayikora ntanyiruka oya nacukubwira urumva shamana yanjye cyazi tuvuye ahantu kure hari ahantu ni kure pe njye nari numiwe tuzatumbura barya bati bakaba bafise imodoka bakatuzana ariko n'undi bari bayifite ahubwo nuko nyine bari bagiye mu kazi sibyo nakubwiraga njye rero ko njye igihe nyine mu bwaho ntabwo postinze numvaga ari ukuntu nyine ndambikubwiye wahita umbwira undi umugore ngo mfite umugabo n'umwana ibintu warantesha buri kuranyibwirisha ngo nari natinye ngo kubikubwira uzi noneho nta nubwo ari uriya gusa n'iki gihe ninde areke gusohokana n'umugabo ubuntu cyane n'umusore yifuza ubuntu ko ngo yashatse noneho nta nubwo ari uriya nta mafaranga afite ari undi noneho wakumbajije mwiza w'igisaza mwiza mana yacu iyo wakibonye ukuntu nari boga noneho ni kinini kirekire c'ubwanwa bana we mbega umutipe mwiza umva none se bundi uriya nashatse nihutiye ikimushaka mana uri kwicuza huye nabonye umutipe ndavuga ati mana yanje abantu babaho uriya muhungu ni mwiza njye nari narabuze formule nyine namva noneho ukuntu nyine ateye ukuntu yatinye ukuntu ari romantiki ndabigutuye ari njye rero nyine nari mfite ubwoba n'ukuri numvaga wenda wahita umbwira nabi ngo wakana neza ijwi rero rituje afite ikijwi gituje kinini se bundi kankubaza ubundi uyu mugabo wawe wazamusize ndabona ariyo migambi ndimwo pe aba yikanyishije yigize umutama yigize umuntu akuze ari seriye ako n'ubundi arakuze njye mba mbona afite n'imvi nyine nta mafaranga arenze afite ntabirenze nyine ntago nyine ntago ari umugabo umwana uko twabyaranye umwana ariko buriya umwana umwe si bisanzwe umwana umwe ni abandi bo ntibabyarira muhira umwana umwe hama agakomeza akaryosha ubuzima akabaho uko yifuza agasohoka n'uwashaka niyo mpamvu njyewe nakwita uri umufiyemeri mwiza umufiyemeri mu bisanzwe hama nyene nigire nk'umukobwa ujye wambara neza wambara ibintu biri sexy nk'aka gakanzu urabona ko bagenda ntwara n'impeta ibaza noneho bino b'impeta mana yawe wakoze ahubwo kuca ubifata ukabibikira urumva shimana nyine hari ahantu bafite ukuntu basenga ugahita uvuga ati cyazina mu bundi buzima noneho ujya yariko araririmba noneho shaha aba bakobwa bazikuramye ubutaha rero none kuzagenda tuzindutse ku buryo bazatureba bagiye gutwarana agatambara ko kwitega mu mutwe uzi ko biba biryoshe batwaranye n'agatambara muri ubutaha tuzabikora sheri umeze neza wari uraho ese bosi turatangira ryari nta
kibazo zatangira mumeze mute rero? Twagiye gusengera ahantu heza. Ana yanjye. Hari umuhanuzi. Kazi. Bazi ko yahanuriye madamu. Ngo nyine ngo umugabo wagiye kwaguka, nyine agiye kubona amafaranga menshi mana yanjye. Kandi kazi keza. Njye numiwe navuze ati cyazi Imana y'abantu. Imana irahari kandi hari abantu ikoreramo nyene. Hari abantu bafite ingabire ryo muntu yanyumije pe. Ino hari aba ese uwo muntu kumufasha. Mfata nta kibazo. Nibaza ko rinoze yo ngaho hirya. Ndabafata hari. Okay, mama izi byiza. Cyane byari biryo. ahubwo ubutaha nawe uzaze tujyane. Tuzajyana shuri. Sibyo. Ariko mbona amaso atukuye wasinziriye neza. Oya ni mama ntabwo yasinziriye. Nuko nari nubisenga ibintu ngo umuntu ngo yavuze ngo kuri stati hajya ngo bize kuri stati. Oyamwitawe nta kibazo. Oya. Ntari ibindi ndamwitaba reka tubishaganira. Nuko dufise n'umushitsi Kazuba. Nubwo ntaramutima ariko mukanya ndakuzimana. Kazuba no mu rugo? Ntari. No mu rugo? Yendo wahape. Haya ngo bamusize ngo kuri stati ngo hanyuma ngo ibogare ngo kubaza ngo oya ahubwo na postinze ahantu nsengera uyu nguyu yarabibona. None amaze kubibona aratashaka ko tujyana. Ariko bararamye. Ubu rero mungize umwana, mungize injiji, mungize ikigogi, mungize murabona mbese uyu mutwe nikoreye ari watermelon. Uzi ko mwamaze nk'iminota ngira ngo nk'ine cyangwa 5 muri kuvuga ngo ukuntu ngo mwaryoheje, ukuntu ngo yabaye ibyo kuvuga n'ibiki. Husband kiss mark. Silhouette of 2 people hugging. Zana. Mumwereke. Ndamwitaba ntari ndamwitaba. Hello? Hello? Baby, Vite. Ibyiza. Kuri kuvuga gutya nawe byagenze bite? Nangwaye gripe. Muzuka turi kumwe se wari umeze neza. Wahise urwara gute? Baby. Umuyaga wo kuri moto. Cyanyine n'ubundi nashakaga ko mwageze mu rugo amahoro. Kazuba ameze gute shewe? We nta kibazo yagize. Urangije utanga ipasi, urangije ati burya kubyara umwana umwe burya ntacyo bitwaye, ati narihuse. Ese ubundi turetse wenda no ku ariko usheje ntabyumvise cyane. Ndi gukeka ko wenda kubera warusinziriye ushobora kuba wabirose. Ako rwose. None uyu muntu ahamagaye nde? Iyi telefone yanje rero hagenda shira hajya wa mukozi agasinga yitwa ariko arayikoresha. Ati code yanje. Ashobora kuba ari wayikoresheje akaba ari avugisha umusheri urabizi ko muri imisi ata telefone afise. None uyo mukozi niwe yari kumwe na Kazuba? Niba Kazuba none si benshi mu Rwanda kugira nibo bonyene bayitwa Kazuba turi kumwe. None akowajeje ngo Kazuba we nta kibazo mwageze mu rugo amahoro.
tuvuye gusenga noneho wananditse ngo husband. Ako boss. Hello. Yes. Reka mubwire. Ndi umuntu mukuru, sibyo? Ibyo ndibaza ko ntabwo bisaba imibare, ntabwo bisaba kwerekwa, ntabwo bisaba. Ako boss, ibintu yashobora kukubwira byawe nari byo. Wabona uwo mukazuba ari uwundi wenda atari njyewe. Mwemuretse amajwi ntabwo ari yanyu. Nitwa tuvuye gusenga. Ibyo kuba ngo indi siguro ushaka n'ibitwa tuvuye gusenga izo za zitacyumvise nabonye we ko bariririmba bahimbaza batazira ndamubaza ati aho hantu ni he ambira ko tuzojana acara ntwara ibyo bindi uriko uravuga sinzi aho bikuye ahubwo Liza. Okay. Ubu ni ukuvuga ngo kugeza ubu n'ubu ntabwo uri kwemera yuko mwasohokanye n'umuntu, ntabwo uremera yuko Kazuba yaguta mu nzu y'umupasi. Ngenda reka iyo byose wowe haje mu gimana usi wowe ngo gushaka ngo yarihuse urumva bwashari bahanuriye mu nze urumva ibi ntabwo ari Kazuba yari kubwira. Okay. Nonesheri ibyo bintu byose uriko uravuga impeta singizi ntubona ko ndazambaye. Impeta ntacyo zitwaye. Ikintu ndi kukubwira nuko oya nonyizera mu imisi mbona atakuye ko kunyizera ufite sinjija. Kandi uyu muntu atizera ubundi usanga nawe nyene afite ibindi bintu yikeka ko muri nyene. Noneho no kuvuga ngo ubu na audio mwavuganye na Kazuba hangaha nabafashe mutazi ko ndi kuba recordinga nayo urayanze mu yandi magambo uncika ijusho. Oya sikuganda gucika ijusho. Uwafite umwana umwe si wewe, uwo mwari muri kumwe si wewe, kwitwaza Bibiliya cyangwa se kwitwaza impeta si ibintu bisanzwe. Ikintu gikomeye harimo n'igitengera harimo n'igitenge ibyo ngibyo ni hashaka habe harimo n'Imana nuko ibi bintu wabiteguye kuva kera ariko Kazo ugiye kujya urushi nta pasi wamutanzemo. Okay, ure ngiye kuba dida mwese kandi urumva nishaka mfungwe ariko ubu ngo mugiye gukubitwa. Audio ndayifite uduhoriki kwereka imwa mwangize injiji mwe ntabwo mvuye mu kabare n'abasore ariko ngiye nanzoga ndi kuno mu nkumi zose ariko shira ubona hari umusore wakinyiteza kweli umviriza mu nkumi zose ziri Kigali wahisemo ko madamu wanje ari we watanga impasi.
ngo nagusize ngo kuri stati ngo arasara unaye ngo vuga ngo kubera ngo washatse ngo kubera ngo ufite ngo n'umwana ngo ntabwo ngo ibyo ngo wabikora nawe ati narihuse ati umwana umwe n'ibintu bisanzwe ojo singiyi ubu mu bayobozi ntabwo urubanza woruca mbese urumva utagakwiye gukubita ahubwo umugore wawe yakacuna kumana hama we wamushoye njyewe ari nese ubu murusha ubwenge umuntu ufite umwana okay noneho urabyemeye byabaye reka ntabwo byabaye Kazu nyamara nushaka ufata umugore wawe okay kugezana n'ubu uracahakana ariko twari twagiye gusenga ahubwo boss ni uko utajya wemera nyine none urangije kuvuga ngo umurusha ubwenge umuntu ukabaye kuba ari we mfata nta cyabaye kutangiye kwivuguruza je nabivuze sinzira yakwaye mu nagwaye mu mutwe bana nishiri kuri kuvuga ibintu bya tutaje soka ntubane n'uwo mugwaye wo mu mutwe urumva ugende wibaniye nawe bari romantique data wanje abo bifite imodoka bafite amafaranga nakari ngo warihuse umwana wawe nubundi acyari muto nawe ndakwansa umureka Mwese ibyo bintu Kazu haguruka sheri basi ndabyemera mu babarire si koma hari babarira sheri basi ariko byari rimwe gusa twasohokanye turasanga nyene umakunyereka chat zanyu zose nje nago nari kwanza umuhamagare umubwire yuko atazongera kuhamagara akira kandi umuhamagara mu izina umubwire ati ntuzongere kumuhamagara umugabo aranyirukanye Eric Shanda savye ntusubiye kumuhamagara umugabo aranyirukanye ubu turi kumwe ariko aranabyumva niba uri kuravuga nashaka umugabo Eric wambwawe mushenzi muhimbira injiji ikigogi nako ikosa ntabwo ari ryawe umva iyi nimero ugenda uyisibe uyibagirwe ni umva udashaka kunda kurega none yakubwiye ko nta mugabo afise ubona atari umukobwa koko ibintu by'umugabo yigeze abwira iryo se wari ubishinzwe uzi igihe cyose tumaze dukundana koko nta bimenyetso by'umugabo washira besha noneho mwari mumaranye igihe kingana iki n'uyu munsi yo kumara hafi amezi abiri amezi abiri ndabizi ni bya bintu byanateye n'ukuri ubu umugore wanjye muranye amezi abiri karanyanyaye ubu nta n'impeta wari bwarundi yambaye Shirambe cenje n'amezi abiri twari tumaranye ushaka gusanga ani wavugishije ukuri koko je hari amezi abiri tumaranye okay reka dupange tuzahure nk'abantu b'abagabo tuganire oya shiri nta mpamvu yo guhura nawe reka mu cyumwanya wanjye aba yishe kandi bari kumbwira ngo babuye gusenga ubu se ni ariko reka kutubeshera n'ukuri jene twamenyanye uyu munsi nyene
amezi abiri je tuvugana hari amezi abiri yari bwahera ye uwo muntu mukupe nta gahunda nunu kubara sambuza Kazo uzi gahunda zanje zose akira gahunda zanje zose ndazikuyemo kandi wahaguruka utahe ntabwo ukeneye hagamo ibi ngibi byose bitangiye igihe Kazuba atangiye kuzanga ubu urahurudutse uvuye muri Sosumo ushitsi Bujumbura ibujumbura uje Kigali none utangiye kubona ko ntakikubereye utangiye kubona ko ntakikubereye nese ubwo ngewe kuko n'umugore wawe nese umwosha ega we uri munyamuji Kigali urayizi nese murusha ubwenge nguyu umenye ko yavukiye mu cyaro nawe umenya Kigali nge ariko nanjye iwacu ni mu cyaro ariko nawe ibyo ngibyo ntabwo wabyitwaza ariko nawe mba wikomeje nikomeza gute nikomeza gute ninde umugabo ninde w'umugabo yakwemera ko asangira umugore we nundi mugabo urangije umusore w'abandi ukamutesha umwanya ukamubwira ngo ni inkumi impeta zose ukazikuramwo uhengere ugeze mu rugo nawe nyene romantique gusumbya uba wikomeje nase ubwo urumva nge wandenganya boss n'umugore wawe washimye okay ni kuvuga ngo ubundi uwo musore nta n'ikibazo afise ikibazo gifise je ntari romantique ariko nta musi uraburara nashatse kuvuga basi mbabarira nta musi uraburara ubu urabona kutaba romantique aricyo kintu cyatuma unci nyuma tukabana amezi abiri hangaha uri kumwe n'undi musore muri ko muratereta urangire ngo ndumurokore utwe ngo twakuriye mu rusengero ngo nese yakubona navuye noneho abakuriye mu rusengero nuko bameze nkawe suko abantu banasenga ahubwo batangiye kuntera ubwoba nakuriye mu rusengero tukamara amezi abiri uba nagabo babiri yabushe nakubana naho ni kurya umuntu muvugana bisanzwe akavuga ko ashaka ko mubonana gusa bisanzwe ntabindi kazo hari ibindi bintu twakora murangije mukambesha ngo mvuye gusenga ngo hano ngo bahanuriye ngo Imana ngo igiye kunyabweko none se noneho ubwo wagiye ku muntu urengagije basi mbabarira sinzonsubira nukuri ryari ryambere tubona sinzonsubira nukuri mwakoze kubona nta n'ikintu kibi twakoze hari ikibazo se urangije umpindura injiji ngo nabirose ngo nagizene nawe audio nabafashe muri kuvugana ndi mu cyumba Egashije satana rondera barya abantu nyene b'imbere bakuriye mu musenge nakomeze abarondere ariko icukoze ndicujije ukuntu nari nakwize ukuntu nakwizera uvuga uri umwana mwiza buriya no kugira ngo ndaguterete buriya nabanje gutohoza ninjira muri famille yawe ninjira mu nshuti zawe ninjira hehe barambwira ati ubonye umugore Nanaje nibamera ko Kigali utamaze n'imyaka ibiri umuntu ashobora kugwa mu ikosa rimwe gusa gushika naho anaguhamagara ngo akubaze ko ngo wageze mu rugo ahubwo nti ufata uwo muntu mwitabe ngo yango ni waho yiya ngo buriya ngo noneho waranahinduye n'izina ngo ni my husband ubu nukuvuga ngo n'imbere y'amategeko yo mu ijuru ufite abagabo babiri. Okay reka rero nkorohereze muri bwa bushobozi buke mfise ndagushakira amafaranga y'umurenge nawe mugende musezerane kire musezerane n'Imana ibimenye n'ubuyobozi nabwo bubimenye buri kintu cyose kibe kizwi hanyuma niba uzataha mu nzu sawa niba uzagenda mu nzu iwe sawa none se ubundi ntubafite kuri nimero we ntamaze guhindura ngo husband umugabo wawe
n'amakosa shiri nasani sabye imbabazi. Okay, noneho rero reka ndabatwerere mugende mikorere umurenge. Cina gukora Bujumbura nta kibazo, ariko genda mukora umurenge wamaze kumwemeza, ariko ntari kabisa. Kazo warakoze. Hako nje boss nje ndarengana pe. Warakoze kabisa. Ubundi wewe nta kosa ufise. Nuwo Eric nawe nta kosa afise. Ikosa rifise wewe. Niyo mpamvu ngiye tugiye utatu. Kuko Eric ntabwo yaje gukura ahangaha mu nzu. Ahubwo navuze yuko nzanamushaka, ntabwo nzanamushaka. Eric nta kosa afise. Eric nta kosa afise. Ikosa ni urifise. Ahubwo nawe si urifise, ikosa ni ry'iwanje. Nibyo. Ndeke no kurakara. Genza ni fanta uzimane Kazuba. Amakosa n'ayanje. Amakosa n'ayanje kabisa. Nanjye ngiye kuba umunyeshuri wo mu ishure yigisha ibintu bijyanye no kuba romantique. Kuko urumva nico yandushije. Ngira ngo wenda n'imodoka, nta modoka ndabona, ariko nayo izaboneka. Ariko nta kibazo nyene ntacyo yitwaye, nta ngorane. Okay. Ariko shayina gusabye imbabazi no kuri umunashobora kugwa amakosa. Imbabazi sasa ubwira hari ikosa wakoze. Ikosa ni iryanje. Buriya usaba imbabazi ari uko uri nyene uri mu makosa. Nayo ikosa ntabwo ari iryawe. Ikosa ni iryanje. Ikosa igeme basi nibesha. Ariko wibuke ko cyagiye twase tujya gusenga. Nuko nta n'umwanya munini twamaranye n'ukuri. Hari kibazo se? Kandi wumvise muranye amezi abiri. Ega ikosa ntabwo ari iryawe. Sheri ni amunyene abantu baba bagomba kwegzagera ibintu. Je twavugana bisanzwe nk'umugenzi. Hama tubonana nyene bisanzwe ko ari n'umugenzi wa Kazuba kandi kubera ubundi nubwo atubara amezi abiri. Sheri ni bava ko umugenzi wana waca mu n'ubundi igihe yavuze cy'amezi abiri. Musha wenda kuba mwamenyanye nk'ejo. Ariko abaza urukundo wamuhaye akumva ko ashobora kwashize nk'amezi nk'abiri. C'est ça. Urukundo namuhaye kuba rungana gute ku buryo yoro urukundo nyene wamuhaye gushika naho uhindura. Kwanza za telefone yawe ndani nimero zanje. Zana password ndayizi. Zandebe. Oya zana. Kuko no kwizina ry'iwanje wosanga warahinduye kukanika ko Claude. Yes. Kuko naba husband bawe. Yima none mandebe. Byihorera. Mandebe. Kubyanzise. Ntukuzi nyine ko mazina wayahinduye. Kandi kosa ntabwo ari iryawe. Ahubwo reka nisuye kuryama. Warakoze. Warakoze kumbyara umwana. Makosa n'ayanje kabisa. Makosa n'ayanje kabisa. Ariko sheri nawe nukureka gucukomeza ibintu. Oya satani ashobora kugutera kubera ikintu bawumva nyine udafise muri wowe hari ikintu. Udafise muri wewe gute? Hari ikintu. Niba ubona ntari romantique. No mwanya wose wirirwa mu kazi utaha utevye bwira mvuye ku kazi. Mvuye mu kazi. Hari umunsi urarara. None kurya hari aho bihuriye no kubana. Muhira hose sinajya. Abarundi nibo bavuga ngo niryo rikabijambo. Urumva no muhira hose warajya. No mu rugo kwa mama wawe pawe warajya. Oya ariko sheri nasabye imbabazi n'ukuri. Mbabarira ntibizosubira basi dutangure bushasha. Nta kosa ufise urumva ikosa ni jewe. Ngenda mu kazi nka mu gitondo nkaza nijoro ntumbone kandi no. Oya sheri nemeye amakosa yanje mbabarira si wowe so. Sheri. Sheri. Shoo.
Jenny. Tuvugane mutubarire Kazu haba utahe. Utahe Kazu. Basi ari Frank. Frank show. Kazu haba. Bra. Reba kamera. Hari. Singiriya hariya. Chris sunguri inyuma hariya. Chris niwe mwariko muravugana kuri telefone. Chris ndamuzi. None zana izi nimero zana. Amajwi y'Abanyarwanda sinakumbuye kwasa. Abanyarwanda rasa. Amajwi y'Abanyarwanda n'ukuri arasa. Ni Chris. Zana sinazifise. Zana. Gira mu kuri my husband. Bisekeje. Kurinde Maya. Ariko Kazuba nawe urasarisha ninde yanditse ngo my husband mu telefone wabihinduye igase siko narinze ngo n'umushinga wawe telefone urafu Kazuba cyari umwana iyo gisho rero isoko barapaka twikorere nta mpamvu yo kunyirukana mu kazi no ku kazi kandi barabirukanye ahubwo reba suza abafana ubushize wariboreje urandiza uragira nte ngo zaryamo ngo Mbega ngirene ga mwana wama nitemurutika ayangira wato karirimba no kwanje mbega ngirene ga mukama ndarushye nivyo nkoreye none sheri wari kupanga hage warugiye mu cumba wivumbuye warupanze kugira muza ni varize ngene ubu muzaye kumwirukana je nushaka none umugore wavugana n'umuhungu ni mukaca wisha je nushaka kunti nyuma ngo utume tuba ase boss uyu urebye abantu bajya gusenga bambaye gutya rero ko twambaye none mwamuvuye nase wari wamamagaye nese mwahuriye twahuriye ku gipangu ako hajya madamu mana suza abafana basuhuze zirumure bakamambwira ngo shango kagufasha sawa nanje nzomwereka ntiwaronyirukanye asubungiye none ari kujyamo je ujya kijya gihe ushimereye abagabo hari ukuntu namba ari kubera nyene abari twe tuba twarazi je tuzanye imitungo y'impunzu gusa twe dukoza agakosa nakamwe gusa mushaka kutwirukana je ujya musi tawaborewe ko nta kwirukana oya umugore ari wanje umugore ari umugabo ariko umugabo naje uwe no nyuma we nkabukira we boss w'intambara guys ndapfuha kandi abasuhuje boss w'intambara ariko sawa ntari guys you went on the passport na passport nayo kuzaniye yarayize nayinge mutaramutumba zanaye passport barize nayisanga tagiye kumpangira uduhuze ntaje sigize barotamwe kudupanga hano umwana ahubwo nyene umwana wanje hari wajuzanye urya utafise yo kugumana nawe ego ndacamwonsa numushaka umugore wa kabiri rero nakamuha nyagase yoyikoreza asugiye uwo mugore wa kabiri nakamuha umwana wamukula murangomba none ngiye mva none ikintu gitangaje nta n'ikintu narinzi ariko umunwa nari mfite sinzi ahantu bavaga niba ari kubera ndi umukinnyi wa filime ariko bose nabuze kwikakaza muri koko uramutse ubyumvisha nuko amwubashye ko mari bundi bari kumukubita aricyo kintu mbe ntiyagira gukubite se buriya unkubita we iyi plaque yari kurangira nanjye nkamwishyura guys arankomye ariko nanje next time next time mureke nzagutamo guys mutubwire uko mwe mwavyitwaramwo umugabo wanje sanze apfuha cyane nta nukunyizera nta nakantu na gatonyi nje sinzagaruka guys izi prank murakoze naho buta ciao